مردینه زانیارین زیادتر ددم سفدا دم باش سفدا بری دو روزان از تو به هفر آخرین لسروی که کو نوا بازار مردینه دا مناره پردرشین جامعیان مزگفتان هنه آنها یعنی درجیاویجی رنگ ودان آوان جامعیان چواه گلو بلش وان وقت جو آنی زمان کو مردین براستیجی بازارکی رنگینه میناری ویجی درجین عمره ویجی درجین امنها لگونده ددینه گریدای نافچیا دیری کاچیا مازیه لودری مروه که هی کو به تایبتمندی آقل جهان توای تیناس کرن ناوی و گنجی سلطان کسینکیه sen genceki kureki kurde drej buna bejna xwe ketiye Portugal rekorên Guinness ya cihane em jî niha li ber deriyê wanin ez dixwazim em Sultan Kösen nîşanê temaşevanên en artı bidin lewra Sultan Kösen hem bi dirêjbûna xwe hem jî bi mezinbûna destê xwe li cîhanê gelekî navdar e ez dixwazim bi kameramanê me jî ber vî em bêjin odeyê were lewra Sultan niha di nav ciyadayê ji ber ku qezeyekê derbas kiriye û nigê xweşkenandiye ji ber wê jî nav ciyadayê lêbelê em dixwazin Sultan nîşanê temaşevanên xwe jî bidin di destpêkê da em ê bêjin ku derbasî be Sultan Sabî spas dikim hûn xêr hatine ser çavan hatine gelek spas tu niha bi zindî li ser ên artiyê em dixwazin Sultan ji xwazatî dinya hemî nas dike Sultan ji vê gundê ye û di 1982 de hatiye dünyaya 34 saliye em bêjin hêjî gence beriyan hate gotibû ku hêviyek me heye ku ez dixwazim bizewcim û niha em dizanin ku tu êdî zewcî ye ama bêje ev sê çar sal tu zewcî ye niha di destpêkê de ez dixwazim tu ji bo temaşevanên me bibêjî tu çend salî bû diya te û bavê te ferq kirin ku bejna te êdî herkî diçi dirêj dibe Ez deh salî bûm ez wa ji hevalê xwe dirêjtir bûm hemkî çavê min wa kêm dibû çavê me nebaş bû vê hawî ayla me ez birim textor em çûn nexweşxanê textor kontrolê min giş kir yanî nerê ev nexweşiya me dîtin û ji ber wê hawî bejna me bê hemdî xwe dirêj dibû em çûn me we derê çerheb emeliyat kir me çî kirim nexweşxana gelekî man jî û di zemanê me di wê şexê tüp yanî textor nexweşxane hexwasî ne baş bû temaşevanê me niha nizanin bejna te çend mîtroye û çend santîme bejna me 2 metro û 5 santîmek e û destê min jî destê ez dixwazim destê te nîşan bidin ev destê min û ev jî destê Sultan e destê te çend santîme destê min 29 santîme 28-29 ortana bû wexta ku te mesela ferq û bejna te êdî dirêj dibe te çi hîs kir ez gelekî tirsiyam yanî wê çaxê min got ji ber bejna me ez narim mektebê me mekteb nexwanim neçûn medresê yanî meslekê min çê nebû îşê min çê nebû dewamî di heyata me di jiyana me de kêmanî hebûn min kêmaniyê qapa dikir di heb kêmaniyê dinê vedibûm di 2 qapa dikir 4 vedibûn dewamî heyata me yanî xortaniya me bi kêmaniya derbas bû Sultan ez ji te tiştekî rica bikim yani ez dizanim tu nikarî rabî lê tu dikarî hinekî wisa tîk bî sekinî ji bo ku tam hevdû bidin nîşandan bira kameramanê me jî nîşan bide yani ancak ez rabim em dibin weke rastî niha nîgê te jî şikiyaye sevda karabe serpiya bizanin çawa ye Ez û pîreka xwe çûbûm ji xwe digeriyan me qezak derbas kir İstanbul nigê min şikest xwedê çû 15 rocan nexweşxanê maz emeliyat bûm hana lazim sê hat ranebim ser xwe nemeşim heya nigê min rehet dibî înşallah selametî be tu niha êdî zewcî ye te jin ji ku derê anî erê min jin ji Sûriye anî xwedê el dinyayê gişî geriyam li Sûrî qismet çêbûm el wê derê ji xwe anî pîreka min jûra
نها ببك يعني زاروك هي تنية بخده ببك قسمت ببي إن شاء الله وجه ببي يعني ما قوى برالا شنداك بسكن هاي حبكي وا دنيا خوش تبي حبكي دنيا نفر خوشه إجا تفلي فستيفال جي دبي لهمي أوروبا دقيري تدعوت تكن قالوا يعني ددلي تدا جبو كردستاني تجبو بتشي باشورة كردستاني دا خوازيه كوسا هي الدنيا يقشي قريان بام كنا تشوم كردستاني تاني بام نكريم نشوني أم تشوني أتشوم زاخو أتشوم برد ويلة قريان بس ما تخص وان بام كلا ما بشها أربيلة ما بشها با كردستاني بديتا سليمانية ما بشها ناس فكرة يا إن شاء الله قسمت ببه ويب أراجل غاوة ويشي ببه أدخوازم شبان ديسا أم دستي سلطان نشاني وبدن تدكاري ديني سر سريمن ولو هندبينن كتفاي نها يعني نجي منه أفجي نجا تايبتيان نجي هي هالبت أم وياجي بيجي وياجي بيجي نجي مجي الدنيا نجي هري مزنة كم نمرات دكيبي؟ الشيس نمرات خم نجي خصولي إخوة سفدا دم تشكرنا سفدا تاني برسك ما قول جير بيجا كاوي عريشة پیدا کرنا سولان نی نگلو یا خود کمپانیک تایبت سولان جبوی چه دکه بله نه بلش وان نها سلطان جي ani zaman بتايبت çekirin yani kampanya yani تايبت بأزل يعني ألمانيا دولتها أوروبية مرشيدكن ويدري سالت دو حبسول شيدكن إيه سبوري شيدكن إيه رسمي شيدكن يعني وكم بيجن إيه زفتاني إيه هافيني قشنا yani sponsorite heye. سبونسورة أو يجيبوا سبونسور Peki vakta tudişi mesela velatindin la Avrupa tudigeri tedavət dikin hemi mesref evvelat buxu digri serxu ne ولو جبر كنت تكتي جنسي أولات مصرفين قشيد دسر خو و أجي دارم ودري الشغل أناني خو فيها قزمي جكن مصرفك